Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Nakadaw jong ka jingja accident ki bajuja na kapor siya kapor ha ka surok ba National Highway u MLA ka Jowa constituency u ma wailar miki shala ha ka arpun reuterek u nailar u lalum ya ka jelang bat ki he officer na kitnat trekam sorkar bapher ban yathir jingmut halor kilat kilinti ban yale ban penduna ya ki jingja accident ya ka jelang la pelong ha ka hall Highwinds Lakeside ha ka jingwan yeshim benta da katanat DTO kitanat pulit traffic katanat ka koit ka khia bat katanat PWD nalor ki nong yalam bat dukhod nongkit kam jong ka dorbar mukhla pelun ha ka jelang lai karan ye ki lat jingeda bapher ha ki jaka balong khamma ya ka let kawan jong ki kali motor kata ban shna speed breaker ban bo ye ki signboard ki ba ajing tep ye ki nongnya ban long ki bahusiar bat ban penbiang ye ki jaka ya kejat pajba footpath. Hadin ka jelang u MLA ringkat ki he officer ka PWD bat pulet ula pelong ka jingjurep ye ki ar jaka ki bakhambu jingma. Kata halat mukhla bat ha mukundor ka jaka bakhun bha bat ka bajuan ra ka jingja hap kali na kapor syakapor. Nungkong hi ka mut ko first di hadin wada jak accident jan ko nungkong hi ko point of contact yo phi to ki pulit ta sao thoi wa to ki pulit to ki wa main ki wo dia chem ta mut kham cham de ki pulit to ki wo ko sao thoi ki ne ba daw em ka mi ya ka FIR la ni yang chim ke yang yong ka police department ne ke daw ho nga ka jing siket ke te waduna ka awareness program te nagaliang yung nga ile wachim may gani ka sen jam da kitang upaj ba yo tip bon sen de ja ki accident tang bon sen tip ki te ho kam ho jing to wa gani ne bentau apply te de bahas nya to we phi to gani ka mok ka jing yarap te em kam hi ka proper documentation em kam hi ka dem hi ka process te nagaliang yung ile perchangi i u pun kaman ong open simplify ga kat wa ye wala te nga api le ki pai ba wa em kam gi la de ja kam ga di ya nungkong hi ye ki u chim jing yarap yung polis ki wa ne ba ki polis to ki wada te mut ki wada tip ye gani ka kam te ye ki chim yarap nem ta polis pan nagaliang yung ile daw thulat nei ni wa appeal ye gani ka road safety committee wa le ga ye awareness program na post report na pai ba yo tip ye gani ki jing yarap u ye ki yo na gani ka na lembaga sorkar
พี่nampak harga tu ke sengi ngala mje bau pia ke clear picture mo ne ba kaman ka tele even ngala yo ki mut the different view different we kana we kana angkat kam jing sa thu yang temot itu temot ang baik lose ang baik kam lose control tu driver tedem ne te mana dem ne te mana poi chak mat itu temot tip perchang udong namo dem te dei din hit ba tu ka man bei kam tu ka man bei to ba ka ye kon den ba arsenal te hit gigi de seret we kon wa be de ikon li klari on the spot dem nei te emen di cari go bi ga iko wan nei tai liang dem te hap bai ko ban ba drong yo tu ka iko dem te emen ki kari ki alto mo artli ki alto ki wa em sejan situ go wi darab dep ko nakmat kajak te go win mo lumala ni te kita to ki mut ki jing yin jing jia ko kat kam jing tip yo ngai bo mulu mala ka hejing to won mo driver wan ka jing sa tho yong i ho hadin ka tu jing jia mi u kam bu wer yong mulu mala tang hadin ka sar wan nu incesses te dem ta sa tho to ni ka case to man ko wada jot mo te ni te da pet no you know te kat kam ga information ro kat te to em yo jing tv mot ga yin ba police dang lai ki chmat te ni ta wo de yo tho den kap tu jing jia tang ni ka sin kun kong wa tang nga ka mut MLA wan chmat tang ajan pun nei te la da che pi da yo pi ga concern ni nga te mut henry wong kamon ka hawan ni to da jing sia khia te ngau yai bod din ni te make sure yo to very as soon as possible ya kata ko mut pi ka timeline nga sia I'm not in that position man biang ko ngau ong kata ka timeline henry nga assure pa ba to yai bod din ni ni nang wa yo to kini ki changes la ni kini ki jingkala kat ki wa yew le to perchang kat ni wa la nang ni wa lai ki si yo